Runmawi Tv thir tu te chebe kan book chewa social media ate news ate kan hmuwa tunlaya China atangin shi tak mai aleng China po athabara China to ngam po anom to lo China tang pon ani thiar chhuak ti thu thang tam taka oma tin chen therapy chuan India rama te po arun lut to ti in thu thang omani he natna human Metapneumovirus HMPV anti chungchanga hian tuna hen Dr. RENG Puyatsinza State Nodal Officer IDSP Integrated Disease Surveillance Program changtu tin NRCP kantite NPCCHH kantite NPSE kantite changtu Dr. RENG Puyatsinza kan komdona vena te pokhan sarkar mipui mo tele minister te achangtu minister te nen pothu anlo soi ho to mipui te kanchi ai ala oma tul lova kanchi ai thea tin hen dat nei eng tiang che ani ti shelova pom polo hlau te pokha om thea chuwang chuan hen dat nei enge ani chia hen dat nei eng tin ni alo lan chua tin eng tiang in nge kan lo invent don ti te tin sarkarin akai te an kai le kai lo en na turin mipui den kai le kai lo en na turin eng te nge sarkarin ma alo lak ti te ani ne na chang hian shet kan tum don ani le Dr. RENG Puyatsinza han zo en tur che boxer kan tan thil thar angrenga tuna thu thar thu han leng vela hian fake alim le atak leng angten han soya China chungchanga te tin India ma lo lu chungchanga te he nat na shileng hi enge ania kan shet ang hi ani rengem min sithe ale kalo me pima nia tun shileng chungchanga hianin nia kha kan riat angin China lamatrang China ma lamatrang Sritlang khosik kan tiang katiang khatam tagna han ve chawa nia henat na hi anat na hi virus si khatina athenania chu HMPV virus kan han ti na thlen henia hei hi Sritlang khosik kan tiang satlia henia han thla phan tharvut na tur om lawa chan chu hei hinat na tharla mani lawa tun ma changa lo om sa to nia covid ta te kha chuan covid kha eng virus nge ni eng tiang na nge mi hringa thlen thei mortality rate eng tiang nge mi eng zat nge thi pui kan riat ma khan kan buai ani kha henan na hi chu nat na om sa to iti te ang virus Sritlang nat na thlen thin tu nia khowela hian tu nan khovel hun rang ranga hian henat na hi om sa angai ani sang ni le pakhat kum khan Netherlands mu chuani ti chuan atlang pui thu in thlasik le hemi thal hanin tran chho tur helai chowa hian helai chowa hianin kan fei thina ti chuan soyang khan na tharla mani lo wang le anat na hi voin ni thleng hianin ti te ang tlema han na serious de te ro chu pneumonia te bronchitis te kha ang khatiang kha thlen chho theya chuti ani ran lo chon ama hian adam vele me Sritlang ke ma ni kan dam le ang mai hian adam le mai theini ti te ha kan soi du tin Sritlang thlen tu hei influenza type A kan han ti te respiratory syncytial virus kan ti te adenovirus kan han ti te heng ho tlang Srileng thlen tu kan ti singa chikhat ang ve he ni mai ni thil thar lam wa kan ni lo ni ti ha kan soi du chuan nia anat na lan chua dan chu khosik khu te tin nar ping trek chuak kan han ti te tin boruak kham lo in ti te ang tlema thok han hang chi te tiang te khanan lang chua ka chuan tlema serious te wa chuan pneumonia kan han ti te bronchitis ate tiang khanin kha a thlen chho the ani tin anat na hrim hinia virus kan han ti ho hi tuna HMPV virus kan han ti hi atlang pui thu in anat na lan chua anat na vei taksa lur tanga lan chua hini thuma tanga ni ru ko tlang puya ti chuanin tin ain kai dar theina la hi kan ria ta poimo covid ang chia khani ti la sual om la ve hygiene kha poimo Sritlang khosika kan na ni chuan
in lam panga tom hul kha poimo em mi dang kai dar lo turin siam zia chon shitlang pangai pokanin kai theya nya khatiang ang thau khatiang ti che na kha hritlang pangai kan ti zinga pakhat kha ni ti chuan soila tro me nanna tharlam le han I enge ni han khe enge ni ralpui khela han khel vak turang chi kha ni lawani tin joblets kan han tia nia khu le ha chiau kan tia changa bo ro ka chang khan an kai theya tin covid ka laya kut avei to te thil khoina nu zu khoya khami na mit le ka le nar te khatiang han khoi te khanin an kai chau theya chuwang chuanin kan kut kan silngun he poimo em ani minna hrilenga pon kut silngun hi poimo em ani ti lai te nan nga po hian ti te ani tak chuan engtin ni asymptom chui lo suita a kai dan a lo la chona chu shitlang ko sik khani maya I te chuan hei ti khop maya social media a oi tur ber le oi lo tur ber he tianga aron ti de utan noi me hi mi pui kan chi ai the don tlat meya khalai khanin a thu than dan he te local ta chiam mai hi enge chan yang le ingai dan imi mal ngai dan nia helai hian nimina khanin union ministry punia sasila sivas te kari ho khanin online meeting state tin te han buat saya khata pokhat media lampang hian anrun react na sat lutuk dewa tin china hi nia soyang khan covid lo chhuana hun te nia tin mi hring khen tam ve hrim ba ka an hospital te mi hring ina voile khata khatiang hritlang satlia mai poni se han bo hu kan han tam khanin kha social media covid nen khan mi pui ha kan panic ta ni beri hen la chuan India rama po Bangalore te Bengaluru lama te no pang thali thathum chu tiang chung kai dam takin chuak ti te news ate kan lo chiara khang khaloni ta se India rama alolu ta chu ti te chiama lo ti vak tur kha aum lo ini niang dam lo panga shitang khasi panga omran lo chuak len ta lo lu thar ta poni lo wa tu na mi ve te po kha chuan India ram hianin health system and surveillance system fel tak mai kan ne ya chu IDSP nuai han IHIP report kan tia chu ta chuanin kumin tun alen hun kan ti December thatop le tun January first week chawa hianin khatiang hritlang kan tiang kha han tam thar lu po kan data hian om ran lawani amar chu helai hian kan soidu chu nia thil pakhat mi thiam tenan han lawa chu hei mutation he virus mutation omanga aya hla om zok le virulent zok a hian chang palang em ti la hi anan lau thonga maro chu ICMR scientist na nimina online meeting kan han ne chuan mutation chan si he virus a kher chut atle man ti le ngala chuwang chon a hlom dana hi chuti angin mutation oma hla om zok anga hanin siam dang lam turang chia po khan khateng mutation chance po khatlem an tianin ten chuti rual chuanin anat nahi na tharlam ni lo ka ti tong khan India rama hian hete si kalpui rengania tuna hian India ram hun ranga hian VRDL laboratory sawm le paruko omani vanai thak teng kan ZMC microbiology department post of sumi singa chona tela an fa kom ZMC microbiology so India rama hianin laboratory tha kan ti te zinga hianin ani chhawzot zot mai ni athok tu tin pek na so ro pui boka chuan khang India ram hun sang som le paruk VRDL laboratory kan hantia tang khan nikum February tanga December ta chung khan HMPV b khi te si sangriat le somnga le pani sample test tonia zasari le claim bor vela kha zasari le som le pali bor vela kha positive tonni tun kum liam ta kan tuna virus encol ani hospitalize nga hi an ommang lawani ini amaro chu no pang no senin te tiang kumnga hnuai lampang effect tlang puyatin upalampang an effect upa hemi kum upalampang an effect boka big takin kum khat hnuai lampang kan hanti hawa hian an kai du bika an immunity la chalawa ala chaklawa tin upalama yanin an immunity khalau when of to de boka tin chu ba ga chon immune compromise kan han tiang chi hei natna dauna la cham natna HIV le khatiang kan han tiang chi ate hianin khatiang akhan tlemin complication kha om chho ve deu theya chuan tun December big data chuan za sari bor vel hi India ram puma te sania mi pakwa tun December chung khan positive la tlem khop maya pondicheria pali tin
Orissa pani Tripura UP le Delhi pakhat theu kha tun December thla khan her na shiki mu chuan ni ti te kha kan ti lang sok duwa tin Bangalore kha niruk nimin mai khan January niruk khanin positive pani kha mu chuan han ne thathum mi le tharuk men nia anni po kha ama hospitalize lo om ton nia bronchitis ne sa de wan lo ne pakhat pe chu thade wa chhuat to khan nia pakhat po recovery chho viawani chuwang chuan mi puitan han thla phan thar bak na tur kha om lo ni ti kha covid online a do kan do dan kha in ka mai han ti chi mo beng cheng han ho pian te ka kan han tum kha ania chuwang chuan mi pui hianin kan nat na do hi ani na tak kan share lo chon kan ti swal noi the ni kan covid online kha han sele taila khopum pui han in khung bi te ing mo chi sang sang ni thlak tak tak sei tur kha atamani kha kan share chen lo wang te po kha ania tuna chon hei thiam na sang zen lo shi chiang zela lo om jini takin he na te po hi are zel the tur angai taila Mizoram Sarkar ang hianin hetiang inti thai na kan ti to mengi ani na chi ani lowa thu aleng vela kan han chi ai na chungchang vela te hen ingtiang ing ne malak na in neya in tum nia hemi chungchang hi media enge ni theater run ni vela international media run lan vela khanin a India rampu mangin han soi lok taila India rampu mangin IDSP po kanin alat ngala tin kan health minister Mizoram bi ka ti ang alat anin meeting ten ko ngal wata ti chuan eng poni sela he na hi India rampum hianin PHE OCN tia Public Health Emergency Operation Center kan ti activate ngal ve rim ti chuan khovel trend te khatuna na thlir rengani India rama po enge kan din huna kha monitor rengan ni Mizoram po kan health minister hovin health department official te chukhom ngalin core committee on hemi HMPV kha kan health minister chairman na toya din ngalan ni tin district le state level le district level rapid response team kha tuna hen in ruaman in din fel an ni to tin atul ang in te ang ates na tur tele kami alo management na tur ang chi tul ang kha sarkar hian rang takin tuna hian aboi pui ngal charani chuan mi pui ten ingtin nge kan lo in ring hel ta tunge kan pan don khotlang te po inge ni kaya kan ring te po kha ingtin nge kan treat non ingtia ti tur nge nyang so ang kan fritlang satlia anga kan ngai mai he a trying kan ria chuti rual chuanin kan film khur ngai na la ya chu hritlang po hi kho khap khata entinan veng pakhata lo tam ta sela anjinga khantar le upa tele no sen ten lo om theini tin khatiang klema hanna zol oxygen mamo ngai te po kha voile khata veng pakhata lo tam ta ta se voile khata dar ta huk sela iti te ang khatianga kan hospital te khan azolo pal ve theini chu kan call nei le kan facility nei khan chuwang chuan ave te pon apoi mo lai bera chuanin kan lo in isolate apoi mo tin ve mai lo hi apoi mo ani covid like han lockdown kha effective lo kan ti mai theya thlak te po kan ti mai the maro chu na voi khata mi tam takina ruala kan ve huk khachuan kan health system na zo lowa khatia zoite ve de vek kan ni toin kan ringa khatia anin oin of khan kan hospital lo zo ang khan hei po hin na la om le khatia nga tri bai om ni lo ma se voile khata ve kan tam huk khachuanin kan health system kha tan khanin stress don tani kalai chu tini chon pong polo hlau pong polo do nguchi kha ani lawa anat na ininge atho dan tin ingtingi alo lan chwa dan lo lang chhuak tang se lo kai ta reng poni ira GIMM na tur om lo ti kha Dr. Reng puyan min han shilfia alom oma ti chuan mi pui ten shileng shim hi achang tu doctor nodal officer ini boka shileng sang te po oma enge ko thalo te po oma luak te po oma chi sang oma heng chung changa hian thil ri huk hi covid atang ke hi chon thil hi a sensitive real to ke mani po hi kan ti do sha ngal zela mi pui po hi khanga khan enge mi pui te na kan she tur omang kan lo in ready vet hi dan tur te mo chi ai ngot da kan ti dan tur te khan min shil fet he de ama sabera chuanin hemi media tang hianin nichi alo
ni anga engemaw na leng thar ni anga run I viewer nga du wang te poni mai theya khatianga run ti ngal ang chi he thalo khom mai antinan example me men soi tela ni kum lai hol khan kha kan traffic nga mpox sung chang kha pavela arun ar chota Mizoram ma khana omani an run ting hal ngon me social media lam pang kha ni chim lam panga mpox fe chu mu chuani ti te khatiang ang chi a khanin media lam pang kan film khur le nga in kan ria a tin hetiang ang chi hrileng a om manga kan ngai emo khatiang a omani chuan angai nom zong tu le viewership nga tura soi hlulan vak ai khanin he IDSP state level ate kan amati district level ate tin veng tina itite ang Mizoram puma hianin health department hian omlo na staff nei lo hantila asa thlengena lo oma khangang chia khamia BL2 health worker tele health and wellness officer te tin medical officer te district lampang thu nei tu te hena tang confirmation lak pot lawa kan hu dan le mi ngai nom ti tur zong ang chia thil project hen mi hringa mi puite panic kha thui ta ka siam the wangin helai hen media role hi poimo ta komin kan ria tun HMPV chungchanga po hen media inan run project dana hi hianin mi pui min ti panic ni berin na lang ti te kha kan soi du atin nia health department nuai hen chu IHIP kan ti IDSP program nuai hen health information platform thatte mai kan ne chu sub center zong te hospital zong private thlengin ititeng Mizoram puma India ram puma ni ang chu ta chuanin ni tin hianin nat na engemaw dang lam deuh bik report tur chi hi om ta ni sub center atang hian khatiang nat na kha somni bor vela hi run report tur ani ta ni tin hi khatiang an lo hmoni chuan chu tiang bokin hospital lampang hianin nat na somthum le pasari khatiang harun report tu ni bokatin laboratory and diagnosis pianga hi engemaw nat na hetiang claim adang lam deuh lek em ani lo pon report tur chi na khatiang kan ti rim hi laboratory zong hen run report bokani chu ni tin hin arun lu ta chu zing lampanga te tin azan lampanga te kan lo en ngal ta khan sumi bora chuan ko thalawan tam tiang chi kha arun lang ta ko thalo te khosik te tam thar khatiang kan tiang chia chu tihan India ram pum hi ain thun zom ta fekani tin ke mani na kan lo mu mai poison thalam pang tang hen message se run thleng hal maya chumi pocket ate chuan chu ti za chu he na tharan run tam an han tia ti chuan chu abial nei tu te kan vazot ngala tin khatiang khanin alarm tur cheni le ni lo hi he system mang hian rang tain kan detect the ni ti kha kan soi du amaro chu hi improvement na tur tam takala oma center te na thatte run report hi poimo ani ti lai te kha tu na hi chon 100% run report ta reporting center hi chu ti rual ro chuanin report khan run report kimem ti lai hi kan tran ngai na lai nia tan ma son kan ngai ani ching kan in hmai mi te po tho ho na thatak in ne je ngai don ti na ni chuma tin in hmai thok te pon thanem ngai taka ela taka te anga chon lo chan ve le khami pui ta na poi mo le don ti na kha lo ni le ta halo mom hle mi poni se thui kan soi tur om lem lo va kha kan shet ang khan ma om sa reng kha tu na hian aron ti de uta loya media kal tlang te po aniang chu media na at post ta na zir te po kha ania thira reng hi tu na kan Dr. Reng pui na asu yang kha confirm thin ta ila enge ni min anti an soi chu ta chon sei lom ti ring ot a hian in hat lovin chian tum ta ila chumi ni lo chon pong pom zeni lova chi ai hi thil ol sam tak mai ania tuna te po hian mi tam tak chu kan chi ai ani china kan doctor in soita kan khan mpox te po ti khan kan ti thai loi ya kan ra pa kan khoi siak de tho kha ni le hal maya chuan in heng ang nat na leng te mi pui non pui hong ang chi thila hi chuan mi tin hianin enge kan thil hlaba hi enge thuleng wa ka hi ti te hi chian na chang shin ta ila ke mani tan theu po atha in arin oma engponi se poimo ta ber chu ke mani fine na konga kan invon kha thil poimo ni kan he shi aleng mo leng lova mo fine na konga ma kan son hi apoimo zia run tarlan le na ni in ka sia fine chu pathian an ani kan tia mi kha kha ataka kan apply zel na kong ni in ka sia kut sila poimo kut kan sil lawa mai kan khoi ringo temo tin kan khu per choi mo kan ha cheu per choi te mo kan che top lutuk na
kami shi sel lo na konga shi sel na konga I kan in von lo tu khanin na tam tak he khelo po hi ala ti chhuak thei ni ti kha she chungin I man in von fai na konga te midang zi mi pui zi nga midang hne na midang bulakan om dana te khan ki mani po kan invent ton thep kha apoi mo ti na ani chu ti chuan Dr. Reng pui enge mi han cha du de I le nem nia hritlang khosik emolo in ring hel te kan omani chuanin ama saber kan soidu chu ania adam doi than pa om lo ti hi kan soidu a siksang de uta se shitlang ri de uta se antibiotic paracetamol antibiotic emi lo turan run tia government guideline na chuan ten antiviral po mi lo turan han tia tuna ri hi chuan ten na lo in ring hel ni point I antinan mi pui anga test huk po tulan ngai lawani antinan hospital ama ro chuna na serious deu nei ten lo oma hi thil chi sang sang han test nuwa thil langan mulawani chuan em khami hemi HMPV akha test sau turani ti ten nia tin hritlang hrim hinia tuna pon mizora pon kan omai theni tuna na leng kan han tia hi ta khanin apoimo chuanin tuin hem he poimo em chin kan hmuhnawm turin ka ti thina hritlang ko sikan na re minun ron chu hmuhnawm he poimo ka ti thina hmuhnawm tuin hnem he poimo em chuanin damdoi dang pek atul lem lo apoimo chuan paracetamol he tha em ani paracetamol he toxic dose po sa ngai ti te ang paracetamol ei mai hen tha amale ma hen ni thuma tanga ni rukvela dam vele mai ni tuna na thileng kan han tiang chi ti te kha mi puite panik lavila mani thuin thaphana wangin antibiotic sang tak le chumi chu than tiang chi lo ti wak khati lavila ti te kha in cha ale alo mong le me ma ni na dam doi lo bin cho ve ring ngot le chumi kan chenom lo chon chu yang I lut tu nge kha covid lai khang kan han vitamin C le tu rom lo khop tu pa in chu ani kha ang mai me thule nga khan in hat lovin mi thiam te na an thu chhuat te sarkar thu chhuat te ngai chang tlangila a thome Dr. Reng pui chin za kan in kom thea abing war thaka mi pui po in an ro chhot chang kai nge kan be se ni kan lo me